Ako si Teacher Den. Magstorya ta karon. Ang akong storya, ang batang dili gusto mo eskwela. Nayo sa kabata, iyang pangalan si Antonio. Tanan gusto nga dulaan niya na ay iyaha. Nagpuyo sila sa dako nga balay. Ug tanan lami nga pagkaon, makaon nila. Si Antonio naana sa saktong edad para muskwela og kinder. Giingnan siya sa iyang papa nga muskwela na siya, pero dili gusto muskwela si Antonio. Ang iyahang gusto, pirmi lang siya magdula. Usa ka gabi, nagdamgo si Antonio nga naabot siya sa ngit-ngit kaayo nga lugar. Nakadinhi sa lugar sa mga higanting baki. Ang tanan mga bata nga dili muskwela, dalaon dinhi. Kay dili magamuskwela, magtrabaho ka dinhi. Kauban sa mga bata nga dili gusto mo eskwela. Nakakita si Antonio sa duha ka buok bata. Hala, dili sa siguro na sila mo eskwela. Dili ka mo eskwela? Kaunon ta ka. Paghilak ni Antonio, nakamata siya. Nidagan dayon siya sa iyahang papa. Ug nigako siya sa iyang papa. Pa, mo eskwela nako. Sukad ato, nagsige na gyud si Antonio og eskwela.